ไปรับโจทย์การเสบงบัวพันการหิดังเวสการบังยุทธคอนเกรสคอมมิตี้หินเป็นไม่ผิดกี่ไก่ปอรองติเกราตัดตุ่มตัวแกเห็นโอเปกจอกฮิชิกิดุนกิสุงนะมวนดิดโมโนราตุจิงทูรนังจีปุโรติตัวระเกนังสดจุกเล่มจุดดำจุจอร์จุลักบิฮาบิปร์เลเคลมจิสตะตัวเกนังสดอาร์เพกจังพงกูวิเจคไขหุลิจุจอร์เป็นอัตรกิลงจีพันตะตัวเกนังสดKarbi Arat Autonomous Council กัจจริยตุกันยิงจีเวอร์ development ปวดลำที่หลังอีกท่าLahan lo Karbi Arat Autonomous Council Development Sonsi Lakhain ko Retrok Duarbagori MAC Constituency Kapalu Rong Tikera Tatu Khitiri Bazar Kidunji Aphan Rong Aratatu Kesungna Lasi Sarpe Maratum Han Kachajorji Aphan Hichia Long Apor Teng Palidun Long Lipusi Perangkia Ting Nang Pachinidu Lasi Laso Tawar Komandu Si Kemisan Tawar Kidun Long Poma Pusi Rong Aratatum KAC Kachari Dr. Tuliram Rong Hang Phan Karju Pedopo Lapen ke la so to war long mati labang sualang royalong aprang ki dolong duk lagi dhoniram teron MEC Congress sarkar hosi labang so adolong selam lo non hino dakpen ningkaning koi bak dolo lapen ki PWD to war setami laan arji giding anta sarkar tu kaselam chia phan thekbonong lilang puta rong arata tu ningjepong Rong tikera tatum non det delu lasu kesung kachatong nang puta perangke thengnu ningki pungpen lamthi ningjepang lasi rong tikera ta phanta kimisan atowar nang salam pipon thaputa rong tike hemari rong hang arong ratatum aman kidu Dr. Tuliram rong hang phat kachuningri pon padu angton alam arjupon sina Mo nang dati dinge inti man thila chumo belu ini nang da lo pulo tang te chu yor chu lang nan ta ja ka law swe da buyar pina keni tinge non antali li lang ju chu yor do nya yini ta nang ni le buyar ki chenge hat pas baji soi baji hat at baji na angi pura le hu ta ange tinge li don direct pute yini ta yor long ne da tu nang ne da tu bang li da tu yini nang nam la po tu ma yini ki nang ni le ke het ki ba nang et tu si momo tari tu man ki hang nang ki lam nang kang hon nang ki pa prap job nang ko ni tu han ki la puge rong ko andolon te rong pi rong pho do pi rong rong hang rong tron na rong pi rong do nga yo thi kula ki du ni pene han lang dung han thu mi hek yo dung ni thek lang yo dung ni pu te tu ni bang bele ka tum ka ba nang klel no to war garibi thi be tun dam thai del lo ka plega to war hi tun ji bunai lo tun solo thur pa di tun gi ai so na ki sung ri do ko yo ni ge na tum sara tum na ra tum ki thei ding tum ki rap ni phan ku so na ma na anta pu ding hak lang yu prang la solim de long do bo asi ni tum ma phan na rap bek nang po na tum ma thei long lo yu ki tum pu solo thur pa sa li ji bunai lo ne na tum na lang dung phang ke be ge chok chi lu ho sa thei ding tum ta ini nilitung na dak rong tike hawar long tuwar kehin open na jok la dak nilitum media korte tum han kicho hang wen alan tum ke wang wen porak ke ro pi par pik lo na sinilitum kaning ye dun ji alam the bang la han lo nilitum kedam tang Duniram teron akai hut delong don lo ladak la so delong hinodak pena phi an bangke la pulang pasun tuk tuk si gari gado we sitame business karbar ke choklem doman sitame la pusi halat bong lo sitame patu we por kapre tum bepar ke choklem chek chosana gari ke hinodak pena jok atowar masi bihek masi Pini nilitum hithi rui hunibar bozar kidun je gari humni sitame damune delo par thai we delo lasela mar ke chojordun ji sarpi mar tum han thu mehe pe ne ke chojordun ji atum sitame dam long le lab lo laseni tum rong teke hawar long mang ke ka siksak ason se dolo lasena tum sarkar tum nang che lang pen labang so de long long
abang nang le tum non prap jin pen nang bonai ye phansi nang tum phan chuning ri parpik lo Apai rap cheu te kang se bang apo phan kar hidam West Karbang Youth Congress Committee hin pen mepi ke kaipon Nijang Karbang Long Keruni 0.0 along Kopli Mandal Congress West Karbang Long District Youth Congress Committee WKADM CCI hin pen CM Dr. Himanta Biswa Sarma mepi me kaipon Labang Salong Manghu me alam teke President Hills atum Karbang Long Arlopen ha Meghalaya MDC election pinikilik Arnilo halabang solong abangkit tekdun long lisi ha komani IMP ring kisosi Temulang puke apaya pan rap che urtakang si banga puwa pansi arhi damrong ativi kalima Bose aja ha katumpen akoy pipo Lapu Keruni along maypi ke kai pon along ke kachetong dun West Karbang Long District Youth Congress Committee Maipu Augustine hi West Karbang Long Mohila Congress Committee Maipi Karing Phangchupi West Karbang Long District Youth Congress Kongchun Bang Manus Kumar Jadap Rongkhang Block Congress Committee Kongchun Bang Jairamingti Kopli Mandal Congress Committee Maipu Korsing Inglek Lapen Ongdung ke theke dinga tum chetong dun Kedamtang Dubri MP Rakibul Husan Samugri along meeting Dodam Jipwa along ke kham khedun pang thek adnum MP Rakibul Husan aphan kateng khenga jok West Karbang Long District Youth Congress Lapen District Congress Committee atumpen ningkang samsemati protest asai dengpo Bangso ke dengpo na long kaning je pon ke prabjen pen aron na teng penngsai nangji Inut MP Rakibul Husan aphan lapen PSO atuma phan anta aring kapaso jok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje dun kapanglang ajok amepi me kaipo Bangso phit arona teng pen kangsai kelong je phan Keruni Police Station a osia rideng pin puralu pajarpot BJP gundagiri nasaliba fight fight Himanta Biswa Sarma hi Himanta Biswa Sarma down Himanta Biswa Sarma go back Himanta Biswa Sarma go back BJP go back BJP go back BJP go back Orado que pulusa nova Kroman kari gerata Orado que pulusa na Kroman kari gerata Orado que pulusa jindabad Orado que pulusa jindabad BJP go back BJP go back Pinilitum West Karbiang District Youth Congress mate District Congress pen pini West Karbiang long ahawar Congress hoi pen pini isi effigy burning mate protest program bi pon lo so aputhak bangke atumi nalitum ta theklong long lo news channel long ilituma kang honai Dhuburia MP Rakibul Hussein alangni Samoguria long Kopinia meeting claim that a fit alang Rupuhi Ghat New Bazar molom Dambomahut komane BJP workers mane komane pangthegune amunit alang litumpan attack lo lake nang litumta theklong long lo lasi labangke democracy long bangke alang lilong PSO doko ka phita PSO phanta ke theng lake chok chepik lo lasi law and order totally fail lo lasi litum Congress hoi pen immediately action en nai ako komama la swakam claim lake action enwek nang po pusili tum District Congress mate District Youth Congress apen pini la so protest mate effigy burning bipon lo nilitum chudamtang 15 tarikar ni District Congress Committee pen singwai pon lo la sila so puthak bangke nilitum District Congress Committee General Secretary Satro Singh Teron ake hai fansi arpu pekpon lo la si alangli fansi gute details kopi pima la so border puthak kachingwai alang fansi arpu pekpon lo